شجرا كوا تشون كوا ماسك وماسك رجب. أمين إن شاء الله تعالى درس إزاها أجيبك وشرا كانشي كترو ماسك رجب أنغلال بينا تشول كوا تشون يا كوا ماسك سوسي أنا لست بوتلا تشيبه الله تبارك وتعالى چرداكا إلا چه بوچا إلا چامليا إلا چه دلورا che te pocindo ne robese but mai but sen aver chona amahem mai anglal mangavte positiv man taitumen kai te jana se siamen je obave za farzi borji sam te jana nešto katarkava chonja katarkava masik te jana kano masik Rajab najposebno rat najposebno žive najposebno namazi, a posebno ibadeti. Ni postojil. Ili majla čete vačara saso ka šunen, kaj si kaj rata kana barija vol penen. Ja si kaj namazi posebno, kaj morate falijate klani. Ja si kaj ibadeti aver, ču iksu pral, kaj pen najkava katro islam. So se ničer dao pengameri sallallahu alaihi wa sallam kurifar ibadeti nisavo ibadeti posebno ankava masik. Jedino ankava masik sile la čipe so kao Allah te bareke wa ta'ala čerda o čon kava o Rajab i o masik Rajab a namaro la čipe kaj te živisar kaj živi sadam sar vernikora sar robora pokorno Allahese uvek bijan kava masik ama katër Allaheso milost, Allaheso rahmeti, čerda Allah Jelle Šanehu, kaj te pocindo le robese, kolese kaj čerolla čebuća, maj bud se anaver čona i anaver masikora. Se saso ka šunen sar so pendam, kaj si posebno ibadetora, džanen kaj naj katara marila čivera o islam, taj džanen kaj kava viloču te neznalice, e biđan le manušan o islam, ande namazora, ande račabare, ande ibadetora posebno, želenđe, taj čeporenđe, ande taj penen kava si katro islam, naj katro islam kava. Kova so najsa vera no vakti pengamereso sallallahu alaihi wa sallam. Kova so najsa islama no vakti pengamereso, no vakti Ebu Bekareso, Amereso, Osmaneso, Malijaso radijallahu anhu. Nikad nikavol islam. Kova so ničerde vol, znači ja sam men najpotrebno kaj te čerat hajte ča. Allah te bareke wa ta'ala penola na Kuranu o broj čonengo ja masikorengo ko Allahi subhanahu wa ta'ala si penola na Allaheso kitabi uvedime dešuduj. Dešuduj čon sjamena no beš. Znači, Allah te bareke wa ta'ala spomenil ajeti Kuranoso agdja. Od kada Allah te bareke wa ta'ala stvori sada o nebesa i havaja taj put. Hema kaya si penol Allah te barek utala pravo. Vera tumari hemara čentume nankala štar si lendar penda Allah se čona penol blagoslovljeno. Berečetlije, posebno čona. An katarkala dežduj čon, penol Allah subhanahu wa ta'ala si posebno štar čon ko Allah kaj silen posebno vrednost, posebno lačipe kaj silen. I penol Allah te barek wa ta'ala aracentu mena nelende mate grešim prema tu mende. Aracentu mena nelende mate grešim penda nelende ankala čona mate čerenđu nahora. Mađu te penol Allah te barek wa ta'ala ankala čona. O masik Rajab si Allaheso la čipe prema la mende pralane. Allah te barek wa ta'ala čerdan kava masik ankava čon a namarola čipe, sa Allahe se najpotrebno kava masik. Taj najpotrebno leso la čipe i nagradan kava masik. Nego Allah te barek wa ta'ala čerdane posebno kava masik a namarola čipe. Zboga mende čerdane posebno. Hem čerdaka i nagrada pendan tavol but maj bari se naver masikora, subhanallah. Ako kraja je teso penol Allah te barek wa ta'ala aracentu mena nelende, mate grešim prema tu mende. Mate čerenđu nahora nelende. A men uvek sam borđi.
дуго, те ракамен те наперано джунај. Ама Аллах ке напенол, посебно ка те вечерот со, посебно анкала масикора, калаштар масикора, те ракамен, те начера Аллахе се джунахора, се сосе пралален. Са сиела че буча, вредно, починном ко Аллахи буд, а гја си вие грехора, и казна и грехоренджа на калачона, си пут мај бари се наверчона. И го лесо Аллах те бареке о таала пенол, ма грешин анкала чона, посебно. Ма грешин. О пенгамбери салаллаху алейхи ва селлем, сасале табијати тај ја обичај, сарте пена нараб, навика, тај леско сунети саса, кана би долао масик Реджеп, би молила Аллахе би пенола, Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve beligna Ramadan. O Allah deamen la cipe bereceto ano çon ano masi ke Recepeso taj Şabaneso taj çeramen katar kola ya Rabbi ke kašuđareno Ramazano. Moli Allah subhanahu wa ta'ala Allahi te ustišila mari dova te dola men veko život sa stipe šanca te šuđarao Ramazano, te te nakaljeno pogornost Allahe se subhanahu wa ta'ala. A kaja dova je pengameresi sallallahu alaihi wa sallam ano masik Recep, subhanallah, motola menče kaj so o masik Recep si blagoslovljeno čon, si lačo čon, si čon berečeteso, čon, masik lačimaso, si. Subhanallah, hem o masik Šabanoso. Ама посебно чутao акценато пенгамбери салаллаху алейхи ва саллем каја дова со помасик Рамазаносо. Черда дова, субханаллах, черда лачи бучи, черда ибадети, дова се ибадети. Ано масик Реджеп моли сада Аллахе те чоло акценат кај ано масик Рамазаносо. Значи дова саса цилиме кај чера бучи акана молива Аллахе акана кај би те шуđaravi jak masik sa osi hemmaj vredno, hemmaj lačolo čitavo beš, ta hemmaj lačoko Allahi subhanahu wa ta'ala. Jekete ređangle manusha o Ebu Bakr al-Waraka al-Balhi rahim Allah penda klasi lesi Allahva penda o masik Recep si o čon ja o masik kana o manuš sadil. A o masik Šaban si o masik na o manuš zaливил pajeha, vadil pajesa, subhanallah. A o masik Ramazan penda si o čone Ramazanose si na o manuš čidole lačimata. Moli Allah subhanahu wa ta'ala, Allah za ođel te črla men katar kola kaj upotrebija kala žive sasu a čile, ankava masik, te sadila če, taj kana kavol, o masik Šabanoso, vije ohto jajnja žive otprilike, subhanallah, kaj te da no masik Šabanoso, te da aktivno, te da ozbiljno, te da maj seriozno, kaj te džana kaj sijamen buči črdam nešto no masik, ano čone Receposo, a kana sam borđano masik Šabanoso te pazipe kova, kaj so, te zurava koja buči su črdam, tak ja ozbiljno, aktivno, hem seriozno, te da no masik Ramazaneso. Te da. O masik Recep si najava pralalen. O masik Recep, o čon Recep, javil manušenđe, muslimajenđe, o dolazak ja o avipe Ramazaneso. Subhanallah. Če di kapi dova je pengameresi sallallahu alaihi sallam, kaj moli se dao pengameresi kana ano masik Recep, da bi so ta šuđarol, te dolo Allah veko te životo, ta šuđarol o masik Ramazaneso. Pa pralalen valjani te spremol pre manuš. Trebulo manuš te avol spremno, kana paja volo masik Ramazaneso. Te dolo manuš spremno no masik Ramazaneso. Te dol. Se sosto je prenosil pe kaj ashaba radi Allahu ta'ala anhu ardajmin,
ovčon, ja šo masik, anglal, pajavol, o Ramazanov on čerdebu čispremo sajle Ramazanese. Amen najamen vicara vidi saveđi vesa, sijamen džiku Ramazanov. Otprilike šajte pena, otprilike vijek čon tepaš, ja čon te kvaša džahar. Saranda dive. Subhanallah. A čila džio Ramazani. I valjani omanušte spremini pe, a kale džive sese. A kale masi kose. Valjani omanušte molini. Ko će ža dova? Diklam, hema je lačo manuš, hema je lačo stvorenje. Rodla kataro Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te barek wa ta'ala te dole so, te iskoristil o masi kere džepeso, heme šabaneso, ano šukaripe. Da bi sota šuđarol, te dole Allah šanca veku života šuđalo masi kere Ramazaneso. Subhanallah. I akana akava masi, valan te uvela mari motivacija. Akana te čerala če buča. Se sosa akana, hendam kaj Allah te barek wa ta'ala vrednije buča, o namazi i sole posebno vredno sakana. Pobari vredno sarice i sole se anglidera kava masik sojine. Subhanallah. Ja doleso manuš varani akana te spremini pe se, šuže buča te spremini da bi te džačeri so o masike Ramazaneso, ko pokornost Allahese subhanahu wa ta'ala. Se o manuš nespremno manuš. O manuš nespremno, se o studenti nespremno, kada ih htjela ko polaganje, on naspremni džape zasigurno kao vele paripajem problemija. A džar isto je manuš, samo muslimani, samo džačeri o Ramazani, bizo spremiba, bizo aktivnosti, na neaktivno, na aktivni džape, Ramazanese, angredeno Ramazanese, wallahi kao vele paripa kao vele paripa bute bučenca kao vele. Se sosa konajo manuša kana spremno, te uštalo manuš, ko namazi, te klanini namazi račako, te klanini namazi sabajesu, te džalki džamija jek puti, duj puti, trim puti ako dive, ja panč puti ako dive, te džal. Sar kao velo nek Ramazanesu le sohale vole se buči. Ja me molina Allah subhanahu wa ta'ala, te ovatar od Allah veka čerašu že buča, he molina Allah subhanahu wa ta'ala, te ovatar od Allah veka uspinate že te dala min Allahi veko hem životu halalen, že će rao Ramazanjenu pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. O manuš vadani te čerel buti badeti, akana. Te čerel. Te molini Allah subhanahu wa ta'ala. Te delu Allah subhanahu wa ta'ala. Te delu Allah subhanahu wa ta'ala šanca. Te irani ko Allah subhanahu wa ta'ala te baha. Te oprostinile su Allah subhanahu wa ta'ala. Te lolu Allah subhanahu wa ta'ala piro milost. Te pomožino Allah subhanahu wa ta'ala kana. Se se prala, sađi do god sanđi do, či do šanca. I si tu šanca Allah te barek wa ta'ala manđol tu čela čipe. Je dole se, na nešu kara kala divesa, so ačileta romasi kređer, te na čeleno manuš, a ne hajno prevalente. Nego šukari te lelhem te iskoristini maksimalno, te boril pe te iskoristini, a kala divesa so ačile, katar kava masik blagoslovi me ko Allah subhanahu wa ta'ala. I je kataro ibadet ja sam peđam, te molina Allah subhanahu wa ta'ala tuče, te čerutnenđe, te rode kataro Allah subhanahu wa ta'ala, se zasigurno amen i si bud buča valjani amen. Ama ulam lejnjavo hem demelija, čerlam demela, hem kedi u pitanju i dova. Subhanallah, te moli Allah subhanahu wa ta'ala. Te moli Allah subhanahu wa ta'ala umete se, diko umeti, ko samo hali, ko samo stanje, avdive. Dike prala marjani gaza, e čavoreo lenge, ano panisovena, ano paj vešen, avrijal. A mena kad te sakavla čipes jamen žalijamen, rovamen. Ama kada te ačade dedika leno korin. Pe samo stanje, sami pozicija dio Allah, samo Allah čipet dio Allah, amen. Taj samo paripet dio Allah len. Savi razlika Allah čerdamaš karamende, helende, taj pares jamen džubarem te vazda marevate, pena Allah, oslobodije umete katero paripet.
Allah durar oprosti umete se. Subhanallah. Te ave katar kola je kaver ibadeti katar ibadetura ankavam çon tave katar kola kay te ushte angalo sabah namaz barem 10-15 minutora. E te fali 2 recate namazi rachako jidokaver soven. Jidokaver bistrene Allahe tu tave katar kola kay te perol Allahi pigoji ani goji te ushte anglo Allahi subhanahu wa ta'ala. Tave katar kola kay kade khanchi katar shova su kaçırıl tu hayri te harakana kay klan Allah subhanahu wa ta'ala. Te de sadaka. Te pomošareo kolen kad se si potrebno pomoć, a ne si buđe nekaj potrebno si lenđe pomoć. Ako naja menđe kad te manđe, te i tu menđe me prav. Wallahi, ako kolenđe koringa ni gaza si potrebno, a si vi aver gaze. Si vi dosta haran kaj si kaj trdene manuš, kaj najlen. Se saso sam tu i čere, hendam sam tu i sadi tuđe, lačipe. Tahara soka, Cide tajka lekana ka avolo životi klangu Allah subhanahu wa ta'ala. Te čerala čevu časar viso, te pašara amen ke Allah eso rahmeti. Te pašara amen ke Allah eso milost. Te pašara amen se durilam pralana wallahi billahi tallahi. Durilam kataro Allahi. Dokaz kaj durilam kataro milost Allah eso taj durilam kataro Allahi. Durar damena mare junahora. Durar damena maro deme luko. Sam demela čekani džamija te avajk namazi ano džemati te fale. Sam demela te avajk sahato te veša. Sam pare saranda minuta hidrovano kulkoj hudba te ašuna. Hena budci saranda minuta, pretri sadala. Klasi dokaz protiv amende. Dokažila maro slabost e imaneso. Sode oslabi sadam maro imano. Nekadaša i sadam te veša sahato remca pe kante te ašuna. Kataro din Allah eso. Soste se parvardamo imano lačimaha. Parvardamo imano ispravno hamaha hapea. Subhanallah. A žive sa pogrešno hape sam ti da imano. Ti dok maša Allah, amano vođi si ti lol sa kvalitetno hape. A imano ilo, si ti lol sa pogrešno im štetno hape. Moli Allah subhanahu wa ta'ala. Tava katar kola, kaj ka parvaramaro imano, lačimaha so kazura vola maru imano. Moli Allah subhanahu wa ta'ala tava katar kola kaj spremo amen. Kaj iskoristi kava lačipean kava čon. Taja o naredno čon kaj avolo čon šaban. Te iskoristileno pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Te siđara pralaren te čera lačebuča. So wallahi nejemen garancija. Niko hendam pašilo Ramazano, ama nejemen garancija šaj buđe nejemen da nike šuđarane. Samo Allah te barek wa ta'ala. Ama očisti, to će njeti jakana. Čer čisto pači će njeti Allah se. Kaj manđete šuđareo Ramazanu, ono pokornost Allah se. Čer rakana vuči, pa vi ako nije šuđardano Ramazanu, Allah te bareke wa ta'ala kad dol tu i nagrada sa ta šuđare sa Ramazanu, hajte na česeleno pokornost. Lese se pendao pengameri sallallahu alaihi sallam, innema amalu bin nijat, Allah ka platinije manušenge, hem kavene